Nā mai anō. Hei huataki te kōrero hā kina i tēnei wā, ka i te kotahi atu rā ki ingarangi, o ti rā ki tā mātou karere hā kina kia tāmati tiananga e whai haere ana i te Kapa Ōpango Māori, tāmati i tēnā hoe. A piripi te motu whānui tēnā tātou katoa. E tika ana ngā kōrero kua whakatahia te poutaha tūwhera a Karl Lowe nā te wharanga ate te take a kāore ia mo te tākaro i te tukinga tuatahi a te Kapa Ōpango Māori. O tira e mamai ana te uwha o te haika nei a Andre Taylor. Kua puta te poutaha tūwhera nei a Karl Lowe i te kapa mo te pātuki tuatahi a te Kapa Ōpango Māori nā te wharanga i horere kātete ate o te hoki ki te waiwai matau. I'm pulled out with a little hammy strain, so I'm just at the moment just nursing it, just day by day, just really looking after it. Don't want to overdo it. I te ngaronga atu o Lowe, ka riro tana tūranga kia Shane Christie, hei tuarua mā kāpene tani rau leiti mai te pai hihiri. I'm trying to get the few meters through my legs, trying to get the endurance in it, and then start my rehab today. So it'll be a bit of work in the gym with the physio. Going through some stretches and some strengthening work. Kei te kura tuarua o Leicester Grammar, te Kapa Ōpango Māori e whakangungu ana i te rangi nei. O tira mo ngā kai tākaro o te kapa, ko te whai tūranga ki roto i te aroaro wā kapa mo te tukinga tuatahi ki te tira Leicester Tigers, te whainga nui. Nā whanō mo te i ka whiro nei te haika makau o te tira Andre Taylor, kāore ia i te mōhio tia heaha te aha. E mamai tonu ana tana uwha atea te hoki, a kai te tākuta te whakatau mena rā, ka tākaro Taylor. It was just during training, I think coming back it wasn't quite warm enough and I sort of just took off a bit too quick and yeah, it just tightened up. So lesson learned, make sure you're always warm before you decide to go 100%. Hei tā Taylor kāore he pakuaha ki Kāea, no te wahanga whakamutunga o te whakaharatau wā ia ka piri atu ki te taha o te kapa. Yeah, no, I just had a little calf tighten up, so I've just been trying to get that right and had a bit of run around today and it feels real good. Nā whānō ko te kōrero kua tā mai kia te Kāea, ki te kore ko Taylor hei haika matua, ara mai, ko trend renata. A kāti kei taku taha te paumua o te Kapa Ōpango Māori, a Jacob Allison, e te hoa tēnā koe? Tēnā koe, pana. Tuatahi, kōrero mai i te āhuatanga o te prakati o te whakangungu i te rangi nei? E ki he ahua ua te haere nei. Jamie pai ana e te tono i ngā mahi mātou, te whakapakari te tina ana mai i te haerenga te wakarerangi. Ua ahua ngenge haere ngā tāngata i nai nei. A tuarua Karl Lowe, e kore ia mo te tākaro i te tukinga tuatahi. He ngarohanga tino nui tērā mo te kapa? Ai, engari kei konei te kapitana a Lads, e pai ana ia, mo te tima te katoa ko hinga tētahi ara, ko haere mai te rangatahi o te e ki a Lads te rangatira. O tira mōuake, ko te wawata nui ka whai wāhi atu koe ki roto i te kapa mo te tukinga tuatahi? Ai, e ki te nama tuatahi, te tino hea, engari e mōhio ana au e hara te nuinga o tāku kēmu i au e uru i tēnei tīma. Te rapea, kai au te nama te kauma whitu, te kore au e taia i roto i tēnei tīma, hari ko ana au i noho i konei i tēnei whenua, kei roto i tēnei tīma. Nōreire te hoa ngā mihi anō rā kia koe i whai wā koe ki te kōrero ki o mātou o te kāa. Nōreira, piripi koera katoa ngā whakamārama i konei kaukia ke te rākau kōrero ki a koe.